Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Magična Varjača. Danas ću vam pokazati kako da spremite susam salatu. Za ovo je još i Titova salata, mada meni ovo više dođe kao neki baš dobar namaz. Za pripremu ovog namaza ili salate treba će vam 200 g skuvanog belog mesa koje ćemo usitniti. Ovdje je sada bilo manjih tehničkih problema pri sečenju mesa. Usitnjeno meso stavimo sa strane. Ovdje imamo 150 g kisele pavlake i 200 g majoneza. Sve ćemo to dobro izmiješati da se lepo sjedini. Ovdje sada dodajemo soli po ukusu, pošto kod mene kikiriki uopšte nije bio slan. Sljedeći sastojak koji dodajemo je blago usitnjeni kikiriki 150 g. Zatim dodajemo 70 g susama. Sada dodajemo i meso koje smo ostavili sa strane. Salatu izmiješamo. Po ukusu možete dodati malo peršuna. Salatu servirajte po želji i služite hladnu. Hvala vam na gledanju. Ukoliko vam se video dopao, podijelite ga sa prijateljima. Ne zaboravite da se prijavite na kanal. Hvala još jednom na gledanju i prijatno!